Mentah kasgi keseng long kemesh nong umsau kala penlong ye kejing elang ban penpau ye kejing persha bat penremjur ya urunar obla tembor ya ka long keme ka badon ke jing tuna hakat khotmet katei ke jing jia kala jia haub nai no pra jong usnem baledem ha ka ba wei urunar uba kerteng u shanbor walang na katei hi keshnong ula rungjubor ha ka pormen med ha ka yeng jong katei ka long keme ha ka ba ula pom da ka wai naka silang mat bat ki benta ke kli hadu bakala mensau jur bat menta kadang syak sumar haslong hagate ke sngi lapanya ye ke jingelang da uba dm shang oi uba di ustordar jong ka shnong naka liang jong kelong kime la yo ye ke jingkren na ka kong kentiu molin longlang president ke senjuk senglong kime maulang su area bat kiwe nalor kata ke senglong kime kala khotru ya uba bi kharjana DSP Crime Branch West Khasi Hills kum ukongsan utei uhe pulin habakren kum ukongsan ha kitegesngi ula pensyai halo kikindon an baka sorkar kalashna na kabantaban pensaja ya ki bathombor ya ki reu kinthai khinna ki badon jingduna haket khotmet wat ki BTP kemla asyuk banile nama labon nong de landuon nong le kam sneo ban ekibriyo ki badang tep ya kawal jingba nara kada ofisem sitam ma do kata Rai ngong ipi snong omsau ni bai de ben klan ni bang tes nong pen klan ni gadar bas nong pen klan ya ka jing trai kam jang ke BTP akan long ka jing ada namar dapat ni ka jing dam jang ki pulat apa ka district kidang dan kemba apa Andrew Spa ai ngimpat la bandon haman la ki caka haman la ki snong banai ka jing ada ipi Hoi kebang mentah ki parlimen kelapa si bon ba ki an ki belum ngejing yada ikan tei kelong kena ban ngen ya pet mentah ya ki kita ki an ki ba jing yada ikan tei badi kena ka bening kong ka dei kata ka Indian Penal Code ka badai ka general law ma kitep ka belong general labor code Pak Andrew pula jeng IPC. Kabar ke jeng ada kai jeng pencetam ni kibriyo ke ba syak ye ki ba kidnap mari ki bara amor. Ino kibriyo ki ba yalam nagawe ke jaka sekolah ke jaka hi kena ki badang apa khat prasnam ki ham ba jeng ni ka jeng syak kidnap. Nada kadao teng ya padlock lo. Ya dai bod yu lok ilai bod yu samla cha trai kidnap lon mon kik mi pa namar ba ka an kong ba na da yalam la no kik mi pa ki bade ban yalam sinu ikon ki brio kem la ban yalam nang kat prasam sepo la da phile sei la phira sei ki khana nang sepo kat prasam la ne sabar jong gaspiet ki ba Hadrong halor kat prasnam kenapa baca jing sakit nap bat penpa sistem magani ke section ngebalai span dru penstam magani section ngebalai span dru kunde jok IPC kawai pan kan kabai jing ada gin tega dega da down read that kadai kan ka IPC ke dega section laispa sau b IPC kabadai ke aj ka penstam ni gibreo giba pan bat ai ya ka dauri ban komplain segaan bengi hapan perkat nagaan yok hapan perkat ngai om ya barok ki aks kidon ki kam teng barok khot ba ki kam ki baret baria kum ke domestic violence ngila ban le counseling ngila ban su penslori ki baken yasok baken yaba ngin ai counseling nai hi kam thombor agi dei sieng si samro ni haban buk kat kum ga Balik kita kikam ke barat teng tangi hikam ba let's say ya syok ya dak mula teng ya snow bakala no nang ta inangi pa syajil ni haban perkat pur ham perkat hikam teng chu ya syok mi mensau mi rokhoi ya mensau ro chu ya terus tai mula ni ka derkhmat teng dak pa syajil ya ulok onda luai jamin nang to ulai biang situ ko yen Nada nata kadau la poi sejil matrai ulok ulai sai ulai payan stu kayeng bala pet u sejil na un pet non na nada ngi perkat kom kita ki kes ngi perkat pan ngi penslori pe teng di ong ba ki komplain percaya pulet wang bo pulet umlai
teman ni apa kan cengai kata ikwa bantai ya kayeng gasan ga jangpe ngem skwa dan nang paria susu ya kayeng gasan ga jangpe tadi kata